волонтеры Семейского многопрофильного колледжа собрались и оказали помощь Дому престарелых. В будущем мы планируем, что посещение Дома престарелых будет нашей хорошей традицией. Спортты қалдырмаңдар, биді қалдырмаңдар, жарай ма? Осы уақытта соткамен көп отырмаңдар. Лучше бір жерге барып көмектесіп кетіңдер. Сонда адамның жүрегіне жақсы болады. Келгендеріңе мыңда бір рахмет. Рахмет, сізге де рахмет. Иә, ұмытпаңыздар, аман болыңдар, амандықпен келісейік. Рахмет сіздерге. Рахмет.